papa so make say onu wan kasa age ne share ho onu wa de kare ni koko onu wa de to ni koko omma company bi a me to ni koko onu wa de to na ade na waji sika no de twaka na ade ba kwa da sa wo se onu wa share onu wa kare ni koko na hwe sofo no se koko no ba ko na besi ho a obeka se obeya mra ye ba ko no fa no wi a bakari ni papa no so afa nti so kare koko ba boto ba ko miensa o se nya boto ba ko mienu a o se nya boto esa ka ho nti hwe esisi a osisi nkofo na okoye no ko hu se baage ahelu egu petuso na pafo aye mobomobo na omunye sika mponto aduane di asiko ka ke se me kora me ho fa na mo se na wakram se mra me kali me ho fa mi ko kuma se na bako hwe me ho ya de nti bu da wo hwe o se papa yeso ni me bi ka ka se okay wo pese ye bi ba o de sense mu o se be sa be bi ba me tie firi mu no ma pasa asa ji e ho si ho e ko fo ni sika ni beton chene e di sika ni beton kresi e di sika ni beton jele ana bibi akabia nti da wo so ho chene sa e do ka se mi e ha ahwesofo no pa wo mo pri wo butirum e ka wo ko mo sa afi we de se ti safo wi ayi nti bio e se papa ni ti mu ye ti o kra wo se wo de won ti apo oba accident sa wo oba beduru ye no a e no ka kire ne se o ko hospital no akọ no doctor ho no wa hwehwe no mpum kakra ma na no ho ye no bibi basa kakra okoduru ho no asema le doctor ka kire ne se papa wo bread no obi obi na dodo eti daha be na nsa adechi ya doctor sa ba hwehwe no na ya de no a de no ti a ho ka so obi na obi no abo ho mienu edi na otwe ewo eye ayasabia ho no na fe papa no kontimi kura kase bi asiko ka kire doctor say doctor sika biya wo hia no wiase mu biya no me be ma na wahwe mi ama menya nkwa